Yo pe hawa ini kita mikmat tahu ngabu ke jingle. Do they propose the delimitation of constituency based on public interest, not based on political interest, not based on administrative convenience. Kata sa jingle ko ko. The hakajin skep maximum ka week to ulay ko. It should be based harga nongrim yang ka public interest. Ni chairman debatay wa kani ka delimitation committee to ka independent body mo harga wa ka kre go ikam yang ka wam kwan ki board mo chajrong go dictate ka ko asket I wa kentu sket I ka delimitation committee yung man go katkam wa da constitute ka uban ko independent body wa halor gini complain wa mi go mando ritrawan giga umho cha dictate ti ha ti nong bikmat yo I hello live ki katkam ka voice to wala snya into nagaling yung public ma to ko na ipi ka jak haji to wa ka jual constituency ha ka jual constituency em go north em ga central wa em ga south. Ada cimpi ma yo kompas, bu yo ite yo museum, dan neta pecewan kerau kompas, tiba ke north kerau ke north, ke south kerau ke south, central man central. Dan mereka kam gani kejing pihak konsensi kam genuksa, kaya long de kerau ika ke north, dan mereka wayowan, berai ke south. Is it common sense? That is the question. Ma, kalau lepas ini nagaliang yung nigala tubo kedot konsensi, hai tu you em ka inclusion ya kanang ba. Ma kung menu jo ya to ko, then metala lagi na nang ba sa jual, em little so lagi chnong kuha yung jam. Kalau kam taga uniqueness hai ni dedo iga. Sekobi pokok ong ipi ni. So, kam weekly tercima. Hagam weekly tercila dapat baik. Ka inclusion je kementong. Kementong tu em ko haga urban area mah. Hingga the only localities in Juai which is urban area but included into the rural area. What does it mean that? Mem common sense, mem jumut mah. Ma, to ko kado ko OEP to agani. Haji to waga KHADC, Khasi Hills Autonomous Disposal. Katkam report iyo ika kam yung delimitation committee na dep. Katkam gani kajing pindap yung ka upay ba expect ko kapsar wa lakaman daw yo iya ka election MDC boy po newsnem. Maybe October or November, maybe September at the earliest. Hanay na paywan ni gani ka delimitation committee ni jay na dangne na lor gani ki complain. So walk out ko, yinam kulaya ka. Panmani election MDC po Muslim. Upay ba di manu to panman no election MDC po Muslim. Hato ilad der sa system. That is a big question. Takkan ukam tema wala sem gani delimitation committee wachitom walk out ya ka demand yung public ngako ang 5 yang caga konstituensi warim tut benar biang konstituensi warim ya lai katam tu konstituensi warim ko pagba priango dan nete ewa sitting MDC ko dawon ti walk out onje ya ga delimitation committee ko ba chibu